казахстандықтар, уважаемые казахстанцы, қазан айының 25 жұлдызында біздің елімізде ұлттық мереке республика күн атап өтіледі. Мы, защитники Отечества, всегда будем свято чтить и защищать суверенитет Казахстана, укреплять нашу государственность и оберегать мирный труд казахстанцев. У нас одна Родина, одно государство, один многонациональный народ. Поздравляю вас с Днем Республики. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в службе и труде, выполнении своего воинского долга во имя процветания нашей Родины, Республики Казахстан. Счастья вам, вашим близким, детям. Пусть в ваших семьях будет благополучие и достаток. Сіздерді ұлттық мереке республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сізге және сіздің жақындарыңызға ашық аспан, өркендеу мен жақсылық тілеймін.